Wakati mtu yuko katika shida na hali mbalimbali ya matatizo, utasikia mwingine anamwambia uko sous controle ya Jésus. Huyu mwenye uko anamwambia iko sous controle, verse hata 5 kukichwa chake hana. Urezo ya Mungu na rezo ya Saint Esprit, telefone yake haiingii. Sasa atakuwa sous controle kunini? Telefone inatumikaka na rezo yenye uko ndani, na kama mtu haiko kurezo ya Mungu na kukoneksio ya Mungu, sasa wewe unataka kumwambia kama Jésus est sous controle. Sous controle kunini? Usione vile na Mungu anashughulika na wenye kumshughulikia na anawapenda wenyewe kumpenda zaidi, sababu katika mambo yote leo inakuwa unipe na Mungu. Ukiangalia yeye anataka tumupe imani, tumupe kazi, tumupe mawazo yetu, na yeye atupe kama alisema niteni nami nitawafanyia mambo makubwa mingi. Sasa wewe atakuita haukutaka, utakuwa uko sous controle yake, wanakudanganya kama uko sous controle. Tafuta sasa